Ko tahi tau kua hipa mai i te wā I hopu kinai a Sharon Armstrong e te ture I te taunga wakarererangi o Buenos Aires, e 5 kilogramu te rehu keka I roto I tana pāhi. Ko te whiua te ture he whātau te kaumarama ki roto I te whare here. Ko te mahi nui I naia nei, arā kei mua I tōna aroaro, he whai I te huarahi pīra. Ahakoa kei roto Sharon Armstrong I ngā here o te ture ki Argentina, ko te here ki ona kai tautoko tōna kaha. In all honesty, Timmy, I don't know where to begin to thank them. I think they know what they have done for me. Ina kua tīmata te whawhai te whakatau a te ture, me nohoa ia ki Unidad Castilleria, te whare here wāhine mo te whātau te kaumarama. We're probably not expecting to know any outcome until towards the end of the year. They've sort of gone through the first stages of lodging the appeal. Kei roto I ngā ringa o ōna roia tēnei take I nāia nei, ahakoa te takaware, he oranga nākau. Leaves the prison at about 3:30 in the morning and handcuffed we get into town, which is often about 7 in the morning, and I'm very glad I don't have to do that again. Ko te whārangi ipurangi tētahi o ngā putanga mo Sharon Armstrong, ia marama ka puta o ngā whakaaro, kei reira anō hoki ngā whakatūpato mo ngā mahi nanakia I raru ai aia. I don't do charity well, but I know that people have given freely, which is, just blown me away, and I guess from my perspective that's part of what gives me the strength to carry on. I ngā mautaunga na te āhuaringa raupā mai te mane ki te praire. For me, I still go every day. I think that, work ethic's pretty hard to break. We work within the prison, so we just sort of walk from one end of the prison to the other end of the prison, and we either put the clips into paper files, we put handles on paper bags. We get 11 pesos an hour. Te wāriu ki a tātou moni, he toru tāra. The rest just gets put away in savings for the take home and begin, paying everybody back as little as it is. Mā te titiro whakamua ki tērā paneketanga, e ki te ai a Sharon Armstrong I te whaingaroa. Tini Molyneux, Te Karere.